Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Koliko znamo, Muđa i Goldenito imaju ok odnose. Međutim, nikada ne viđamo Muđu na njegovim rođendanima, što publika često tumači na drugi način. Mnogi smatraju da onaj koji ne prihvati doći na Goldenitov rođendan, zasigurno ima nešto protiv njega. Da budemo realni, neki youtuberi jesu dvolični, međutim to su pojedinci. Da postoje oni koji gotive Goldenita ali ne dolaze na njegov rođendan je Muđa. On je u svom streamu objasnio na koji način gleda na Goldenitov rođendan i zašto nikada ne dolazi. Pa hajde da poslušamo zajedno. Kod Goldenita realno alkohol, šibaju ga na najjače i svi, brate, telefone snimaju content. Nit volim da se snimam sa njima i da snimam content sa tim ljudima, nit volim, brate, da pijem sa tim ljudima alkohol. Ja bi otišao na taj rođendan iz razloga, eto, da ispoštujem Goldenita, čestitam ti rođendan, srećan rođendan. Ali to realno mogu i preko poruke. Srećan rođendan, Goldi, sve najbolje ti želim. I, što najjače, ja mnogo volim njegov rođendan, zato što mi je zanimljivo da gledam posle kao klip kad izađe, a ovako samo bi sam sebi spojilo šta se desilo. M bi se loše proveo, M bi spojilo sebi klip godine. Ja u oba slučaja gubim. Ja sam u minusu. Kao kaže Jovana, to je meni uradio, nije došao. Pa dobro, nisam došao, ali ti znaš zašto ja nisam došao. Koliko vidimo, Muđa ne voli da ide u velike grupe ljudi. Ne voli da se miješa sa njemu nepoznatim ili manje poznatim osobama, jer tako ne može da se opusti. Još kada dodamo na to da ih većina tamo snima neku vrstu kontenta, onda je pogotovo razumljivo. Po onome što smo čuli, razlog nije krupan, ali je uvijek bio dovoljan da Muđa ne prisustvuje rođendan. A šta vi mislite? Postoji li šansa da se izmijeni ekipa i da samim tim i Muđa prisustvuje rođendan? Vaše mišljenje pišite u komentarima ispod, a do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!